Stari električni i elektronski uređaji recikliraju se tokom cele godine, a to kojih aparata ima najviše zavisi od godišnjeg doba. Tako već sada na trakama fabrika za reciklažu ima više frižidera i klima uređaja. Njihova reciklaža zahteva više posla jer sadrže freon i ulja. Prvenstveno to je važno, izdvojiti otpadni freon, izdvojiti ulje iz rashladnih uređaja, odvojiti poliuretansku penu od plastike, sve ostalo dalje ide na generalni tretman kao i drugi vrste elektronskog otpada. Zbog digitalizacije starih televizora je više nego inače. Srbija, baš zbog nedostataka operatera, kablovskih i sličnih signala, Srbija najviše ima potrebu trenutno pre digitalizaciju za zamenom starih televizora sa katodnom cevi. U akciji Cash za Trash nekoliko desetina građana svakodnevno predaje svoje stare uređaje na reciklažu. Nekima ekipe iz fabrike dolaze na kućnu adresu, a neki aparate sami donose jer se tako dobija više novca.